Le kgone hore tlo re thuta ka tjhelete mphatong wa 3. Na tjhelete e re thusa bjang? Re ka dira eng gore re hwetše tjhelete? Re ka reka eng ka tjhelete? Jwale re ya go lebelela mehuta ya ditjhelete. Re na le tjhelete ya di-coin, sente e tee, disente tše 2, disente tše 5, disente tše 10, disente tše 20, disente tše 50, ranta e tee e lego disente tše 100, ranta tše 2, ranta tše 5 ke tšhelete ya di-coin e re nang le yona e re e šomišang ka mehla. Jwale a re tlhakantšhe. Tlhakantšha disente tše 10, tše 20 le tše 20 le tše 5. Karabo ke disente tše 35. A re tšwele pele. Tlhakantšha disente tše 50, o di tlhakantšhe le disente tše 10, o di tlhakantšhe le disente tše 2. A re kweng ge, na karabo e ka ba bokae? Aha, karabo ke disente tše 62. A re tšwele pele go tlhakantšha. Tlhakantšha ranta e tee, disente tše 50 le disente tše 5. Re hweletše karabo. Aha, karabo ke ranta e tee le disente tše 55. A re tšwele pele. Diranta tše 5, tlhakantšha le ranta tše 2, tlhakantšha le ranta e tee. Aha, karabo ke seswai sa diranta, diranta tše seswai. Jwale, a re dire dipalo tše di latelago ka pukung ya mošomo wa ka phapošing. Tlhakantšha 50 la disente le 20 la disente o re hweletše karabo ka gare ga lepokisana le lemmo la rena le le botsana, o re lokelela karabo. Wa tšwela pele wa tlhakantšha ranta e tee le ranta e tee, wa re ngwalela karabo. Ranta tše 2 le ranta tše 2, wa re ngwalela karabo. Disente tše 5 le disente tše 10, wa re hweletša karabo. A re tšwele pele. Jwale re ya go šomiša leswao la go ntšha. Re tlo ntšha ranta e tee, disente tše 20 go ranta e tee. Na karabo ke bokae? Disente tše 10. Ra tšwela pele go ntšha ranta tše 2 go di ranta tše 5. Na karabo e ka ba bokae bana ba ka? Aha, diranta tše 3. Bjale a re dire dipalo tše di latelago ka pukung ya mošomo wa phapošing. Tšona šitšhileng. Tšwela pele o di ngwale ka gare ga puku ya gago ya mošomo wa ka phapošing.
morutiši o tla go thuša go emiša segatiši se gore o kgone go ngwala o iketlile. Gape morutiši a ka go direla lephephe la gore o šome godimo ga lona. Go ka ba bonolo ka tsela eo. Jwale re ya go tšhelete ya pampiri. Tšhelete ya rena ya pampiri ya mathomo še ke diranta tše 10. Ya latela ke diranta tše 20, ya latela ke diranta tše 50, ya latela ke diranta tše 100, ya mafelelo ke diranta tše 200. Ke tšhelete ya rena ye re nang le yona ka mo nageng ya rena. E ka fapana le go ya ka dinaga tše dingwe, e sa swane le ya rena. Mara ya rena ke yona mohuta wa tšhelete re e šomišang. Tlhakantšha diranta tše 100 le diranta tše 20 le diranta tše 10. Karabo e ka ba bokae? Aga, diranta tše 130. Tlhakantšha diranta tše 50, diranta tše 20, diranta tše dingwe gape tše 20. Karabo e ka ba bokae? Diranta tše 90. Jwale a re tšwele pele re ntšhe. Diranta tše 50, ntšha tše 20, o ntšhe le tše 5. Karabo ya rena e ka ba bokae? Diranta tše 25. Ra tšea 100, ra ntšha diranta tše 101 le diranta tše 10. Karabo e ka ba bokae? 90 a diranta. Pele a re dire dipalo tše di latelago gae ka pukung ya mošomo wa gae. Batswadi ba rena ba tla re thuša goba bagolo ba rena. Morutiši a ka emiša se goba a go gatišetša letlakala le gore o yo kgona go šoma gabotse gae o iketlile. Mokgwa o mongwe o ka šomišiwang ke gore ge batswadi ba na le didirišwa gae ba ka go nyakela kgatišo ye ba kgona go šoma go yona. Bjale a re dire jwale a re rarolle palo e. Moloko o swere diranta tše 50, o reka apola, dipanana le khekhe. Apola e bitša diranta tše 2, dipanana di bitša diranta tše 5, khekhe e bitšwa diranta tše 10. Na moloko o šomišitše bokae? Tšhentšhi ya gagwe ke bokae?